International Human Rights Day was held in BPHRO Building on Sunday, organized by Borok People's Human Rights Organization. ADC EM Ravindra Devarma and Borok Literature BPHRO Devarma were present as chief guests. Likewise, the UTF President Sajal Devarma, TSF ex-President Bishu Kumar Devarma and others were also present on this day. The chairman of BPHRO, Heval Abel Koloy, delivered welcoming speech at the beginning of the program. In December 1948 ni simi tini jora hayungo Human Rights Day palo jari tongo tini jora jengrom khangkai 75 years Diamond Jubilee ong itongka Human Rights Organization Human Rights Declaration mani pia sini do pharo tabo phanaseng sisaya ko hai abo san thangkai sing tabo BPHRO ni background kisi sa sana klayo sini abo 7 July 1994 asayo Tripura hawo first human rights organization tamo wansa tamo Tripura tamo government ikuno kere government Tripura Human Rights Commission khajaka 2016 asi sini abo 1994 29 years ini by 29 years ongka prai 30 bosor kana nai tongka thangi tongma ko gya bosor ngai hai pano samungkai asek nugya hai nugya hi himpano awareness kentu wansa toksa joto no mani tong hani mano tabok sing human rights mani o Borok people human rights no Tripura hawa puila sing organize khayo hangka apni background san thangkai a jorawo 1990 simi sini hawa belai khe oroi poroi ongi tongmani jora sini borok romkre sapre khaijagai buja tokjak khai tongmani jora sini borok no defense khainan bagai o organization khajago 7 July 1994 okay aboni simi tabuk jara borok ni life up down tongma hai organization bo up down tongo kusu hache tongo khlaiya ya khlai phekya he daba jeng opti din rago rally ro khlaiwa gortola rago human rights day rago apti ro kha jeng khlai phekya hai pano abo jorabai mosangai jorabai busiwai abo kisa masa tola hache abo ongui tongo ongnai hai pano thagia khlainai tabo jara jeng constantly sini dokhani kok sai tongo voice raise khai tongo abo baino kisa masa tabo sarkar rok ba apti government missionary rok kisisa abo no one sogoi tamo armed force hindi tamo government hindi kisisa boro one sona jengkha Tripura hawo human rights tamo angkai tamo human rights violation bahai kai tonga Tripura hawo jeng sana thangka angkai 184 kings aba ruler Tripura hawo sai thangka aboni bongsorok aboni borok rok jeng salsa majority tongmani chini ha tongmani boini hani borok phayei boini dophani borok phayei jeng minority thangka chini political rights chini land rights chini social rights religious rights jotono suppress khlajai tongka abono puila human rights violation tongka jeng je majority tongmani jeng tabok minority tongka India by March arongmani yagulo 1949 ebake 15 October 1949 isimi Tripura ha Indian Union by March songmani pore sini dopharo jeng suppress khlajai tongmani jeng minority thangmani abor puila human rights violation Tripura hawo aboni yagulo romjangmani bujangmani rights rijayangmani land abato ongkosi aboni bthaisi democracy wo majority must be granted nei jeng je samani phatani ha phai jono minority khlai boro majority ma bai boni rights oi thangka democracy phiaba abo right the right just the unjust abo sing abisana se sing international sing kwangma thangka more than 10 times sing Geneva thangka but almost half of the world cover khaikya chini BPHRO ni hoite Borok Human Rights Organization khajapru omti khai sakjar nugya sagai oro je salai tongmani
उखलो कुछ बरक बांगाबो तो सेमे किन्तु कक सालाय दङ जों दिनै आरो हायुंनि बर'फोरनि अधिकारनि नतुयै बा बिनि राइट्स तां तां चिनि मानथाय दं ताङै जों सेब्लाजाक दं बुब्रुं हयते सेब्लाजाक दंखा जों आरो बरफ कमफानो बरफ सिगन फानो जों जे कक सामानि अब किन्तु फुवार जागै थाङै दं गोबां बरफ नगा सुबै बर नाय दं औ जारा आगिनि सिमि जारा अमबाय जाजा फाइमेयारो कायसे बुसु बगैबो दंबायो दिनै 10 तारिख हायबानो बरफ हिउमेन राइट्स डे रंखा इंगेदा आमतिरो गाबनो दिनै जों गोबां खूब गाहामखौनो कक खानागा जे जोंनि जे मानथाय जोंनि जे अधिकार बिसिखौल' माने सिगांनो गेलो जों सेब्लाजाके फेमिलि सेब्लाजाकते जों दिनै अर असुजरा फायसबाय लागे सबाय माने बिसिङाव फानो स्ट्रागल गोबां जबा चिरि खगैबो सैमानि बिसिं दैबो अमायके मिडियाराव बिसिं दैबो अमायके खायते गोबां मामा एफारथिनि जे बयास जों खोनागासिनो प्रेसिडेन्ट सामानि इंलिया माने हायुं जेनेबा फानांथों इंडियानि गोबां प्लेटफर्माव थाङै जों बाहायकै हावो साप्रेसार माने बोसोर जराते जों सिक्लुक जाखा आबो जराते बुंनो जों खोनानो मोनखा मिया पर्यन्त खायसे भिडिअ नुखा आगि भारत तंलांनाय खरगजा डिजिपि बो पर्यन्त मा साइड ताको साइड त्रिपुरा सारनि ट्राइबेलनि पर टाङै बर स्ट्रागल खायनाय टाङै बर बलंग हाबियानाय तामने बगे बलंग मा हाबना आरो पन अधिकार सेजाका हा सेजाका जागा माने जागा सेजाका बिनि जत मानथाय सेजाका थाजिं जे सामान हाय 70% जेखाने जे आइनि बर राय लिखा रोमान स्क्रिप्टनि तीनटा और कमिटी का समाचार त्रिपुरा कुमार चौधरी तारपरे पवित्र सरकार प्रत्येक कमिटी चिनी फेवर मांसी हाइपानो और जरा मेजरिटी दौड़े बरगाबर कार्य शिखाई अवनति बनुते एक कक्रुई तब सेब्लाजा टंगाई देबा तब फुंगाइखे 12 प्राय माध्यमिक परीक्षा मोनाय तब गानी स्राइरक तब जरा तकलाई कक बरफ जरा सब्जेक्ट नाय कक बरफ परीक्षा तब बस्क्रिप्ट बेगरता परीक्षा नाय बनि बखाव कैसा एकटा दुदिले मानु टंका अमति रो तरक सिन भयस माने सिन खरां तैबो कतरना नां दं याबो जुर खेबो जों रोमान बै मास फैसिनाय या खेबा एमन बो आन्दोलन खायनांगौ जों नांगानखाय जों एडिसिया लागाव सिम्बा जों बांला स्क्रिप्ट न बयकट खायो बांला न बयकट खायो जों चिन स्क्रिप्ट न चिन ककबरनि जे स्क्रिप्ट न रोमान मैफानो जों एक्सेटे सिरिमा खांखाय आफ्रुका बराबर दं लाइनो आफ्रुका तेसे दा खापम लाइनो सालाइलि आता नाखाय 2 बोसोर परीक्षा फरायलायलि आयो आमतिर अनेक समय मावानसु Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.